Amapheji aka-Facebook ahlezi engabhali okuhle ngoKhuzani alwa izimpi zawo amapheji ale emdletsheni aqeshe khona. Ibhale ukuthi real Mhlaziyi footage ukudumala kubantu ethi akawadingi amantombazane wamanye ama-genre ukuze ebe ne-hit waphinde wathi akawuculi umaskandi Pink. Kubantu abangawazi umaskandi or abangawu-understand le ndlela oyiyonayona ngizonitshela lokhu-ke. Abantu abanamapheji amakhulu manje abantu kade bengekho phambilini vocal komaskandi. Selokhu kwaphuma iParis, kwaphuma oGush, kwakhuphuka oLimit, kwakhuphuka uMenzi, oSmirnoff, iMsila-ke isimile. Yonke-ke into ekhona esingeyokuqhoshela uKhuzani. Ama-monthly listeners okuqhoshela uKhuzani. Mawuthi uyam-check-a amamiliyoni laphana ku-Spotify awu-11 nangaphezulu, kodwa bazokutshela ama-monthly listeners but amamiliyoni awu-11. Uyibuze ukuthi ingqondo isebenza kanjani. So-ke lapha uMhlaziyi, real Mhlaziyi, umixa izinto ey'ngahlangani. UKhuzani ubephendula ini omunye wabantu, I'm sure uli-red lo muntu obhale i-comment, ngoba abekho abantu abathanda uKhuzani njengama-Japan. Ayamuthanda uKhuzani, ohlala em-pretender kodwa ayamthanda deep down and awadlali. Ba-receive ama-notification uKhuzani uma ephosta. Uma esephendula uKhuzani sebeyayishintsha inkulumo, njengoba usubona-ke lapho ukuthi-ke sebebeke yabo imibono, abasakhulumi ngalo muntu lo okhuluma okunye, okhuluma ukudelela. Iyona-ke ke inkinga ekhona kumaskandi, nento engihlele ngiyikhuthaza kuma-Blue Nation abathandi bedlamulenze ukuthi into enjengalezi abangayivumeli i-propaganda ephushwa nguKhuzani bengayiyeki ihambe isikhathi eside, ngoba i-perception kuba ngathi uKhuzani ilento abantu basuke beyisho, kanti akunjalo. UKhuzani ugandaye kwabola lapha. Abakwemukeli-ke abantu ukuthi uKhuzani ushaye kwabola, bona sebey'bhalela okwabo. Ukube bekungale emdletsheni bebezomncoma ukuthi insizwa uManqele, uyabhoka uManqele. Yebo leyo nto leyo bebemncoma ngayo yonke indlela, kuthiwa phela akadlali, you understand. So ileyo nto abantu okufanele beyazi ukuthi ena i-agenda ephushwayo when it comes to kumaskandi musicians ayifani. UKhuzani kuyothi uyancetheza, uyay'ncengela, ingakho esekhuluma ngoduma kahle nangobani bani, uyabona ingoma isithuthile, kanti ama-views aphi, ama-streams aphi, ama-monthly listeners maphi, hleli kunemibuzo after mbuzo after mbuzo after mbuzo. Uma lokhu bekhuluma bebhizi ephejini lakhe uKhuzani kumele angaphenduli, uma ephendula izotrenda usuku lonke i-responde yakhe. So uKhuzani uthandwa kakhulu abantu abangale ngaphesheya ama-red more than ama-Blue Nation. Abantu abathanda uKhuzani bamthanda ngenhliziyo zabo yonke, abakwazi ukuthi uKhuzani bengamnaki just one day ukuthi ay'phostele nje kube kanye, kodwa iqhawe labo SK liphosta yonke into eliyithandayo, iphoste ngemonto, abake olibongela laphana bejabulele iqhawe labo, kumele bebuye beze kuKhuzani. And abantu abenza lokhu ila ma-page amakhulu agcwele ko-Facebook, uthuva ama-page la agcwele laphana, into engathi shu leyo, into engenamsebenzi. So abantu kumele bekwazi lokho, futhi abantu akumelanga besabe ukuveza uvo lwabo, bekhulume uma kuthi kunento abayibonayo ukuthi le isithanda ukuba umphalazo wentsha, bekuveze lokho abantu bengesabi. Mina ngiyohlala ngikukhuluma lokho, ngikubeke njengoba kunjalo ukuthi ena kumaskandi uKhuzani kumele angakhulumi, uma edelela kumele angasho lutho. Bekune-interview la uKhuzani ade ekhuluma khona, ebuzwa omunye umuntu wathi yena kuyini-ke i-TV bani bani, kwathiwa waseba nempakamo emalangeni SK kune-interview ayenzile nomunye umuntu lapha wama-YouTube or u-TikTok angazi, wathi hhayi salani nikhuluma nodwa.
kwathi uyabhoka uManqele. So le nto ngiyohlala ngiyikhuluma ize ingene emakhanda abantu ukuthi into eyodwa eyenziwa uKhuzani noMthandeni kubalandeli bangale ihlukile. Uma yenziwa uMthandeni right, the same thing mayenziwa uKhuzani uyabheda. Yilokho kwabantu kumele bekwazi, yileyo nto leyo esiyohlale siyikhuluma siyiveza usuku nosuku. Bengazi abantu mhlawumbe nabalandela uKhuzani one day befile ngathi khona into ethize uKhuzani e-wrong ayenzile. Phambilini uKhuzani benokwenza into bembelesele aze enze ividiyo bese bemazi ukuthi ena useyochaza uyokwenza i-live. Siyabonga kulaba bantu laba abamkhuza ukuthi Khuzani ungasachaza manje uyekela ngoba ade beyazi i-pressure ade bemfakela yona uKhuzani cause phela bengasakwazi ukuphefumula. Usawathi uya ngapha benza ividiyo uTikTok this kuba nje u-live bebambe all live abantu from ebusuku kuze kusekushaya u-10 bengalela abantu kukhulunywa bemdikadika bemdixa nje usuku nosuku nje bembhixa. Siyabonga nje ukuthi wayiyeka lento leyo lokho ezokwenza amavidiyo lokho ebhala iy'tatimende lapha ey'ningi echaza. Ikelani thina esibonayo into e-wrong sizoyibala leyo nto leyo, asiculi thina sibuka umaskandi sisho iqiniso njengoba linjalo. uKhuzani omunye wabaculi okwaphuma umkhankaso ukuthi abalandeli baphesheya ngala maJapan azoyokusupport iqhawe labo SK behlale nje ukugxeka uKhuzani. Asazi ukuthi batholani ngalokho, kodwa thina siyohlala sikukhuluma lokhu sikuveza usuku nosuku ukuthi ena leyo nto leyo iwumbhede iwumsangano. Angeke uKhuzani angaphili ngendlela afuna ukuphila ngayo, angeke angakhuluma ngendlela afuna ukukhuluma ngayo, angeke angawuphenduli umgodoyi if kuwumgodoyi lo muntu ebhekisa komgodoyi, angeke angayiphenduli inja if inja ikhulumiswa kwenja, uzophendula ngendlela okumele aphendule ngayo. Abantu-ke ngihlala ngiyibuza ukuthi bashiswa yini uKhuzani uma ephila impilo yakhe ephendula indlela aphendula ngayo. Vele kade lokhu nimbelesele nimtshela ngezasekuphi ewulise lowo mbhedo loyo, kumele aze aphendule. Uma esephendula futhi impendulo yakhona anisayifuni, nifuna thini? Khuzani, le mpilo oyiphilayo ungaze ushintshwe abantu, qhubeka uyiphile impilo yakho. Uma kunento ebhedayo esiyibonayo thina so khuluma thina, asikho nesidingo ukuthi uze ukhona okuvezayo. Thina siyosho ukuthi abantu sebeyakudakela manje, sebeyadakwa ngoba vele kade baqala ukukudakela yona into entsha leyo. Asikho-ke lapho-ke, abantu abaqhubeke bebukele ama-videos kule channel. Nisale kahle.